Good morning. Ngasigi message hai tare ko ngasigi message ngasigi video hapeta yeng minase sise matam gi oni yeng si ko ngasi se matam hairaga aina keno matauge haina khanba leiraga di hojik se adum yaraba natraga kram kanda tawba yagadage haibado khatang yeng se ko ado sidagi adum shuffle tawraga ahum khatang lawtho se ko ahum khatang lawpase aina poche kem thamdre ko only just hadi card number 1 2 aduga 3 haina smain lok thoe ko sidagi kai message lake haibado ko ado somna tawgadaba thabak to su khanbiro ko ngatang hai tar ko aina keno ma khallo sigi thabak natraga sigi pot siga mi ga wari chaba aina hoje hoje khalliba nga sigi oina hai tare ko season weekly budi aina ayukta half re ko haidi handaki week budi half re aduna season only matam khatang gi yam ten tak na tawraga sem se ko hadi nga sigi timing ga kai ga pulap oina ko do ahamba ko ahamba gi senang noje khalliba pot se ko haidi oiba oirakpa nangonda lakpa nangna tauge haina khalliba do ko lakadori hafta khara sida oigani hai ko sida within the next few weeks and ko laktori hafta khara sida ani shuba gisna kadang mathang chai yana khalase ko are som aina kenoma haji khanjari ba pot to hadi next year gumba dumaina ko aduga amana yam thuna in the near future and like ko yam thuna lakpa ma kitang ngai ba ama aduga amana next year gumba ko next year ase kuibudi ku shelactor within the in the next coming years and hand ko sta hage do aduga kaino se timing se ayuk ki pung 3 minute nipu nipan dagina pung 10 minute yankai nipan phawam phare ko adugi matungda 12 minute kunma thoidagina ahum 12 minute kunma thoidena amaga minute nifum doi phawba ma leire adugi matungda pung 3 minute kunthra ni thoidagina mapan ga minute kun phawba ma leire ko ado atheng basidi kya leire nongalamdai do ina leire ko nongalamdai hadi ahing nong ya haragana 12 minute kunthra taruk dagina ani ga minute 10 phawba ma leire ko sisina atheng ba hingi timing aduga ngasi nomaijing ko nomaijing kai machu set pa yage haraga di pink machu set pa ai maroon machu set pa ai ko nomaijing gi oina aduga amana mu aina haigi do hadi kaino handaki rashi gi matangi da rashi khara dai mention tawdumne ko hadi nomaijing nu meche ising gumba haibi oina ko ado hana yengi ba yawraga di adaina haiba oraga di ngasi nomaijing nu meche da ising hai bai se ngasagi numit se somdai thole etaraga di numit lom sida hadi aina ising khuzai do paraga ising do offer to biba hai tare ko hadi akoina koro hunba hai tare ko sunagan mamang da oiraga de ado mamang tholok pasida hadi ngasai gi ising si sunday ngasai gi rashi do malere ko rashi do katang na tabida sunday pokpa misu to bayai aduga singa rashi gumba su hai tare ko loinamak to bayai ko ado hojik adum yari ko pung 12 gi mamang da hai tare 12 gi mamang gumba do sunday ni na kitang thengda ba khota ba sum yawi na ko thabak chaloi da ba oibani na akoida hari atai atai thabak toyeng da irujaba khoba khatang thengi ba khot ki ba leiraga su kasu kaide 12 daw tadringe gi mamang da sigi ising gumba keno tawba se ko aigi khujai ama tawra tongana thamgera ko khujai macha ama tawraga kitang habi badu da amu hena keno to hon gaide chini khatang ama hapi bang sai khujai do da hari chini maru ama ni khatang am ga thada biraga ko aduga ising do offer tawba dar si sunday khudingi soidana tawbiyo ko hari sunday pokpa mi Leo Rashi Gumba aduga handaki Rashi ki da hai ki ba mayam do adu mi khara gi da hai Rashi khara gi da I mention taw gimni ko adu hana yeng biraga di adu tawbiro yeng bida boragan hai mamang gi hapta da yaw gi bune hapetang check tawbiro aduga amana keno hayeng hangchit se keno ni na ko Purnima gi manifestation tawbi ba yai ko hadi hana gi so mayam yaw gre no ba mani so share torake ado Purnima gi manifestation so mayam soidana tawbiyo aduga amana full moon day ko full moon day haragadi Purnima numita ai do cleansing hai tare ko akoi gi aura cleansing gi class ama loge na khali ko adu do register tawbiba yagani ko haidi 40 minute ki session sina yarani dum enough hoine ko 40 minutes ki session sida haidi akoina meditation tawraga haidi Purnima numit sida haidi kamaina singdokada ge isa se haibado ko haidi adu CCD live class oigadamne adu duna ai makhada number ama hapaki ko adu da haipetang keno tawbiro inquiry tawbiro ko haidi dum register tawba hairagadi pung amagi sessions oibanina haidi kitang yamna pikpa amount amada hai tare ko just mamingi oina hai tare ga dumai tawraga
ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯑꯣꯟ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯑꯣꯟ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯖꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯉꯩꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒꯅꯤ ꯖꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯍꯟꯉꯩ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯅꯤꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯀꯣꯜꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯌꯥ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯃꯦꯁꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯊꯕꯛꯀ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧ ꯏꯔꯨꯖꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯣꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ